Abusua manya ofi Equatorial Guinea your friend Baltasar awo ne mama akomako 400 a day man no chale oye serious o e ma 400 you na 400 ne kra onim say no ye ne omo hu on laptop so ana eno so ye mra o start aban mu adwuma no e ma wo no mada no na kire say utumu say mra wo ye young boy no man no no rewom asemu we me say me tie ye no eye me nwanwa Baltasar ni dinu no ana ni nick anchor for different eye Beyou but obia works okwan of so church asem we ya asimu na so KwakuSmart enemy bebo the true story na wahu ne ye ya emom fa so e de che no enkrofo keka say no scammers bi and blackmailing no and enom di ni videos no aba out enya sada ente sa na emom no tamukutu neti the true story no we short one quick one Paaaoo mewie sisi a ma wo no mada a wo mu hu ye mama komako 400 na madam fu bino kra o pe ma kra no afi na ware ma se 182 chale bi pe ma e bi rema na ono nso akokra odo woni bi asabe me friend akokra because we free ni mranti bremu me se wo hwe video ni bia wo man ni sisi mo dey ni be ma ni sa na so see mo okwa of aso wine wo of aso wine wo mo kra da all right mami mo story ni mu quick one na yenkoye ni mine no omu chirema opapa president was some ekuo bi a friend Simak ekuo bi friend Simak na Simak you know the full meaning of Simak Central African Economic Monetary Community yes I don't know the full meaning na sa Simak we opapa ana president eda no enye so papa na president to Equatorial Guinea ho ekuo kitwa we ekuo no kra ekuo kese because countries mako 5 or 6 ana akabom country no e be a child e be a Central African Republic and Equatorial Guinea na nkasa nso ka ho Gabon ka ho ana Congo nso ka ho it is our countries we anoman kasa tu omuko bi a short name no friend Simak aye opapa and edano my way papa and edano now according to ehwehwemu no my way nso ankasa no ono nso oye National Investigative Financial Agency our no dey investigate sikamu ohwe sikaso ne on saa ne maniema no so no ana ono ye de ohwe so na wey ana ekuo ni nyina ehia ye no na sika bi ayira sika no ne dodo ye $6 million enye sika ketwa o ya kan 6 single numbers and sika super $. na sika ne yira ye no no mu hu nia wafa e wadwuma mu ho no mo we sisi sika ne yira nkakran na beki kabom ye $6 million yes eti mahwehwemu no koso no ana mine no awo ye Simak for president no onu de wodi ne hu di se ne ba no ontumi nyasta eti mine na nkasa ana gito ne ho so se no omba investigation ahwehwemu ahwe ni party ka no ekodi ni ho no mo eti mro mu ye hwehwemu no omugusu ye hwehwemu no na ehu behia se eye Baltasar eye Beyou ni nickname di Beyou yes ono anom start free no so because ono papa president papa so dididi because papa num so no ska ofie ye kiremu a eye Equatorial Guinea ono mine no sika wo mu fie yes enu ti no hwehwemu no start ye free mine no so eye Baltasar na mra hwehwemu ni koso no we hwehwe ne phone so ebi hwehwe ne laptop so na we na laptop no mu no omko bi folder no omko bi no Jesus Rosokoto mama mine na bodjuma eti onu ba no mko hu folder mu bie ma video so awon fe mankoa o but unim say mine na nkase mu waware 14 good years and 16 good years awon ne yire e won kwala 5 and 6 na ye kiremu a ne yire no so ho ofe hwe ne yire no ono da soro no mine no so da ho no hwe ne yire no ohun me say mine kita mako 6 one ne yire enso na ti kama for 16 good years na mlom folder no mu bie folder no mu ano na ye mine we no omada eto mu wie no me say ya papa yi ene omada yi yenim bebre wo mu man ye ma bi a enye ma bi akekew etitirifo esikafo ma ene policefo ma man ene wo mada minia asemu we de na enwanwa omo start ye hwehwemu no on the 5th of October 2024 ye nanso emre hwehwemu no kwaso sikamu hwehwemu ne kwaso na on the 29th October ana asem na bedeju omo ko hu sa leak video yi nyina ewo mine no folder mu ewo ne laptop so ntina hu behia se esese omo kwahye no
na kyese sika na ayera no upon mine no ne papa sika bebrebe nyina no osandi kromu ho bra wo mo bre o mama ni hunu taxi o mo tua ana ewe ma no asem we ade we ekoso e wo Ghana na nya Ghana ko ekoso o membia mu ye tua tax na ye mpanifo no so o mo de ye ne o mo pe e bi di talkers mo o mo girls ne mo o mo mpena no o mo yire no o mo ma no mo yes na woni emra wo mo hu folder no emma egum ni ade no so no emma no bebre half of 400 ni mu de bebre na ye familia maye bebre na ye familia maye enu ntinu no esese ye hwehwemu yi me kire emma bia man no etumi ni wo mo dae a wo mo ye familia ewo mra hwehwemu yi kwaso yi eye director of presidential security ne wife man no ewe no eye daughter of director general of police ono so ware no abusuan ansa na meto aso no me pese wo fa number ye egu hono mu yi eye pure joy outfit yes ha say no obama abatanfo obatan bia wawo owarefo bia se wawo anase onwo ye fa number na e wo hono mu esan say ode ne nsa nwini ntale emenkwala ne nsa no fe papa o use good cotton so o use good cotton yes o use chese nyama pa na ye ntale enu ti ntale no o first born second third fourth born omu na betumi aba de abehye sa atale no ne nsa no fe bia wo bia no obe deliver dia ma o Kumasi kwada so Kumasi no wo fa number no wo chat no ana wo friend na no aka je se uhu no e wo KwakuSmart studio no no be kasa kama obe deliver ne ma na ma falao fofofo wa ware ana so ware membe na mutongu ho mo dengu ho ma fe mu miento asem ne so eya attorney general onu ankasa ne wife enya ne bawo ne yire attorney general no eya gala ha ke be ye fekeke attorney general wife ka onu ne ke huro pa de ke be ye hu ana eya several ministers ya wo okroni mu Equatorial Guinea ho no ministers akese titru asikafuo nyina my way e de mo yire no machi akafomo eya onu ankasa ne younger brother ne yirenom yes ne younger brothers too ne yirenom omienu nya odo machika form ana video no bons no opinfo bi eda oni opinfo bi eda ono so pinfo no eye mine nankasa ne wofa mine wofa o yes ono so ne wofa yire no a opinfo no eda ye minimum asem aya mine we ka kire wom aye man no tumi yedai ene omutumi tiase ene ne dasa enu tinu oni na busuafo no mu nyina yire no mu nyina adededa na emro mu ye hwehwemu no mu hu se no ade we de enwanwa esan se den na beka obi a obetumi na busuafo na adwuma mu yafo adwumamufo mpo de se obi kan ya no de so utumi adwuma de mu wo ma kosi na hia relationship de aya na sometimes eba but abusua ono ane wo fanom ni nuanom odo mu nyina yere no achi akafo all right minim se ye ni sikenti se ye ne de ni fe bi o wonti ana mine so ne ho ofe ne ho ofe ne be ma ni so na so si mo de we obo atopa no hu se all right eto me hwehwemu no ana ya special prosecutor oba be kasa ya omu hu ye no was no special prosecutor ne say no way illegal enye criminal esan say video na omu ye nyina no video no enye man na kasa na di video ni ba bonte ayo omu hwehwemu no makọ hu video no afen so wanfa ma bonte amegu ma na enum ase eno sa na oye de anke criminal be nam so omu hwehwemu no makọ hu ntin we illegal eti emra ene ni bedi kra ente sese ne anke criminal case no all right na minim nia eka man we ai ma wo yesa isan say man yu wo yire owo yire o ene na wo ne yire so ho ofe papa ne ekoso nyina no ne yire so enimu ho hwe ne yire enimu ho hwe all right enu tu no omo say omo beye hwehwemu se bi owo yare bia yes ana bi o cheme ma na ana minim se wo ye yanumfo oyi omo move yi bia because kamia say ase camera no omo hwemu no e ma ni nyina atiase emani nyina tiase se no we ana ye beye enu ntino ye ntiase a emani hwe camera ni mu camera onu so hwe camera ni bobo amoto hawish ei challenge izo all right enu nto mu so mu ye hwehwemu se yare bi wo ne ho na bia o chama ema ne dia hwehwemu be koso because assassin be say by say ye hwehwemu all right ana enu so ati no the vice president of Guinea ono so aba be kasa o si mana wo mu hu wo mu video no mu nyina wa fa wo mu nyina no bebre na e wa ban mu omo e wa ban mu no omo be make sure so omo be yi wo mu nyina di akotena fie yes ba me no kasa lady ba ko de yes wa kuni ho isa so hwede we wo kun ene ma na nim gwase kese ni kun so ye chirima ni kun ye ni party trubi e wa Equatorial Guinea ho no na nim gwase se betu na ye so kele no ho kra fast no hwede nim gwase we a e se oye wade no okuni ho kra fast
oh Charlie I'm funny crazy ye we dey minim see the best ye dia all right I don't think some I cause Equatorial Guinea no simple cra mo amutwetwe twentro say scammers for bi na blackmail no ana dey be no ntro KwakuSmart me na me no kra na brewo yes idi am just you KwakuSmart me sure so be follow me like it na share mame like it na share mame na fama obia afen so me sure say obefa pure joy outfit for number no frɛ wom ene wom kasa keke he om be deliver ntale na ma osa om deliver no mu deliver pure joy outfit om ntale fe om ntale no ho om de hyɛ wo ba na afebo om nsa no ofe om ma akola no eche no ma ne socks the same cotton om de nwene mpaboa ma wo ba no ma ne top and down bronya we de oba ho be fa na fi pure joy makra wo ate bye bye